Aşka dahil olmak dışında kalmak mı? Kasım Tыныstanov жыйындар залында студенттик кеңештин театр клубу тарабынан «Ашк бармыш, ашк жокмуш» аттуу сценка коюлду. Иш-чарага окуу жайдын ректору, проректорлору жана студенттер катышты. Түркиянын белгилүү жазуучусу Айсел Алтунердин чыгармасынын негизинде коюлган сценка 2 айга жакын даярдалган. Сценкада сүйүүнүн мааниси жана орду, сүйүүсүнө жетпей калган 2 жаштын тагдыры көрсөтүлгөн. Сценка башынан аягына чейин музыка клубунун аткаруусундагы чыгармалар менен коштолду. Mehmet Köstekçi, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk bölümündeyim. Tiyatro kulübü olarak ortak bir karar verdik. Aşk varmış, aşk yokmuş oyunuyla değerli Manaslılara sevginin ne kadar inişli çıkışlı olduğunu ama sevmenin güzel olduğunu anlatmak istedik. Oğuzhan Sarıkaya, Manas Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencisiyim. Gençlerimizin aşkı yeniden depreşsin, yeniden birbirlerine daha fazla aşık olsunlar diye bu oyunu seçtik. Be